Kardom Karbi long life kelang ratun duan pini tung Karbi long life team benon mat kinil tung ke do bangke Karbi Bhawan mat abarim nai guest house lo bang so Karbi Bhawan along sidulo Guwahati rong supi chan mari la se baing na la labang galang litum non head jong lang litum labang so building bangke labang 2015 ningkan di okay 2015 ningkan bodi labang ke 22 achik 22 date bang 22 lo la Mars achik lo la 2000 la so ningkan se lang litum la Karbi Bhawan ma bangke reconstruction lo mate building aki milo la sob aprang building bangke 60s 70s a husi la bangso ahem mate litum Karbi district council nang mandate pen ke Karbi Bhawan ki kim Guwahati ke la si paprang lo hemtun mange aphilo la bangso Bhawan aputhak pini bange litum Karbi long life pen ke bangati pi bangke Ladakh ke do ke thak ko son madi kwan se lang litum anam ki enma gas atum wang lote ko son se lang litum ko ki chugajun pen chenglok manager do mel dum chingki je than padunang la pen Ladakh non mangi list pidet pusi arjulong tame aprang ke non list pidet pusi tame ilitum property lo labang so revenue bang ke council si dambom lo sidame Ladakh ke partnership lo ale itum da hemtun da do ko masi non mangi labang ta solai une de rason se thepon long samil labang so Karbi Bhawan bang ke ang bonglom ciklojon throk ne ciklojon sirkep ne kon ne inkir klak lo council asor se inkir klak lo non aphi bang ke puthot komame bang pc list pen and thulo same a revenue bang ke 50-50 tum council da dam bom lo same Ladakh staff tum kel tum Karbi tum delo di Karbi ari soi jang tum si dak bang ke borengang hoi same chi palong pon lo la pen bang na la hello la ke Karbi Bhawan hakimi a building bang lo baing na parking lo se tame thetan la pen Ladakh facilities bang gela lo lang pine abji pustame parking ho jong si gari chamji pustame Ladakh champlo adim dolo la son lang pipe dolo la pen Ladakh mirbari ka dogo veta dolo la pen Ladakh di space bang piganjo gari parking bhan ke baing na cameraman Ladakh bangge Bhupenda mohor dolo bihu la penilitum risui jang atum mate klim sumartum pinding sumpot pinding le mohor sil dolo reception bang first floor lo di inaugurations of reconstruction pulo de hala su Karbi Bhawan ke dolo dame hala 60s 70s a hudaning kan Karbi Bhawan ke dohut ke Ladakh pen si penangan ilitum khorsing tenang atum pen chenglok di penangan ke thike ding tum hala sut ke labangso Bhawan long sinang dulu la penangan lugo charlie song tum guparla mali non MLA bari matum Dharam Singh Teron punon Padmasit Honesor ing tum punon alang litum same Ladakh pensi ke do ke thak pensi Guwahati le bangate dak sinanga dulu penangan ke thike ding tum ke di mol sing ti tum akai hud di Ida sing rong pia kai hut alang litum ke dak pensinang dulu polote Ladakh bang ke reconstructions of Karbi Bhawan at Silpukhuri Guwahati lo by Sri Khorsi Ingti Honorable Minister lo HD alang la sut ke Minister Chubom Husi Gov of Assam in presence of Sri Tuliram Ronghang Honorable CM alang lita CM Chubom Husi labangso reconstruction Karbi Bhawan building bang ke inaugurate thulo asut ke Dr. Mansingh Rongpi Honorable Parliament Secretary do bom hulo Gov of Assam on 22nd May 2015 and inkansi reconstruction a building bangke parjap thulo tang telitum manager pen litum chingki than ben ang ton pen tor
lo nang room do anwen to rong pisau nali me nali manager lo ma manager kali non ko ke kuk si do bom he no dak kitun ke dang nali tum staff tang par lo staff non ko bang thom munit do e lang ma he ase non ko bang thom di pusolai bom na room ke do bang ko son lo da ke pe current mokha ko da magala current dono current nam ji tela generator on po plus non si ke sa to making damuni ke so ke bang patami lift to do lift lo lage live provision mang do lo di la lo di lift pen le daming no na mau Karbi Bhawan reception office lo sai hem lo ladak li tum thek pon long lo di api phan same pinding sumpon jo son sia lang li tum frame selam lo la pen ladak ke room ko nana sik khali doma ema 205 204 nana si room doma ema lahai sabilo room sabilo la pen ke la di la som sia lang li tum dak CCTV monitors tame CCTV dolo di la ke ladak ke reception office lo la pen ladak jong si alihi malhi bang puse tame ladak kang ni dim lo de ladak ke rongaje hut amohor lo mi udi alang li tum frame selam bar tum Karbi Bhawan putang de lo pot sona taxi jo ladak ke jong si komane arnam chardom ji puse tame di arnam chardom ji puse tame ladak provision mang dolo di la lo da de nang paklang donik no wang no cameraman la ke this is the room la bang la so room mang pip ko so la so single room ne like single room single room lo ma ga tik ini nitum da menu nong to 1500 he 1500 plus jong si doji pute nitum discount do 1500 pen nang kom pe have do te 1200 nan bang nitum tipo jo wang no cameraman ni li paklang la da ke single room pus dame double bed do di single room pus dame dak double bed do la pen la da ka view bang ka lang mi jo la pu view cameraman pu wang na jo view da lang mi paklang pa mi nang jo Karbi long arat wang te di jo view do apu view do lo pu wang na la pen la TV ke do lo yo TV sa bela dak washroom da do lo washroom na paklang wa jo washroom da lang no cameraman sa wa ci padu ik chana nang li long lama washroom lo ke di dak bangi AC provision na do jo AC do fan do lo di fan do lo da te kapre ka room lang dam sina ape na dak wardrobes tame do lo jo piri jong se chu biji pos tame dak blanket sanket do lo di do lang tha churo lo da cameraman ni li phi bang na jo la dak jo la ni li lang na bang na rong aje hudi litum keng dong dang ke cepati huda mohor lo da alang litum frame selam me lang mi thul wifi do di wifi do lo na litum jong si mobile nang li net use nang ne lo la da wifi da do lo la bin in case of emergency jong si building along pine me do kok pine pus me la dak di fire extinguisher do lo jo lifeguard do si la pen la dak ni li paklang poning ni litum thong teron ipu thong same mohor do lo dak jo son sia lang litum labang so kum li same frame me selam lo lang mi ulu di ke komaru pirum ba la ta isiben do aret ke jo lang tha da ke cameraman pu le bang na nali uri pum do lo no theng pi do lo kowe tok do lo di chelong anu arnan di chelong anu arnan lang mi ju le hiki lo apela showroom samil tum lang pon nang da cameraman ladakta single room busame dak double bed dolo di double bed dolo AC provision dolo fan dolo la pen views ta langmi sen hapunat ke di views ta lamela sona taxi da washroom dolo wardrobes tame dolo la pen ladak manager na thanun mate lang litum staff na thanun na teng bulote ladak la so single room long nang litum pharo krep pho jongsi nang litum do vegji bulote manager benjing ki pote pharo krehini ta long igji jongsi nang litum joni jo thom doji bulote anambang na pa comic po stame di pharo krep pho mate pharo krehini bangke jumo loi litum guwahati city long ke di kapre ka dim long litum Dimapur punon Delhi long polote non lom ke Surini penabat sai dilo tamela da ke ACCC provision do di jong si non isi pote pharo krehini bangke kapra kadim long tamil long da samil tum Karbi hai Bhawan long labang so provision mang mi pikan lo di kalau la pumpa jo la sona thasil da pong sigi buda mohor do lo sonjo aphi mohor do aphi
Koma photographer bang ke lake kung photography dah kung photography alang lipas curu parlo la anak foto kang jang api pan kona tong ke lang ding lo ni na so pi same alang jono theng pi dolo di ekdom lang me pik lo duk dolo so sar pi di now le dup same di am so sejo la son dak tak si la dak same rong aje ke cepati hura mohor si dolo dak Karbi adi mohor se di lo la dak bang ke VIP room lo mahon apa kelang po di dak pilo dak tu 2201 lo VIP room bain na dak VIP room long ni lina pak lang kang tung mangala lo jongsi guest tum jongsi ladak ke tu penam parata alang tuma guest jongsi bang ba meetings tami doji pustami jongsi engineer jongsi dak kesang phan bang bote alang tum staff phan jongsi in case emergency meeting pastami ladak provision dolo TV dolo la pen la sonsi jo dak ke single bed isi dolo single bed isi dolo la son di karlo na tha dojo single bed dolo la pen la dak double bed dolo tak double bed ason nak si la puna a view na paklang pa view da lang mi jo jo lang thay a view da lang mi o la pen la jo la dak pu na la pu pen ni na paklang ponik po mai na ba feeling nostalgic lo prang yu sum ko na do hudi jo la dak jong si ani ang sam nang li sa jun ji da frang sa jun ji ta ani ang sam nang li jong si pinilang sam jun ji pen da ni pen puna a views te lang mi pula la paklang ina to ai na kenapa lapu ke washroom lo washroom da jo ai na dak lang ke su phan da dolo jo pen la dak di ang tan ke dam ji fen da dolo la lang chinglu ji phan ta sob dolab lo provision dolab lo ji batta pan abi same modern facilities mang doi glab ai na la pen la dak jo la cameraman dak peri che thap me lo la pu ke plog ni di ta hoi ta la pen la dak ta upak lang na ho kitchen pak lang nang dak arlo si kitchen dolo dak first floor long si kitchen dolo di dak first floor long kitchen mai na cameraman la dak si elang litum dak staff atum si do kasulang mong ki biadim stame lang mi lo di jo dak di jong si aluhi mali bang pute kasu misen ning pute kasu quality da do lablo dak Chinese plate pen cheng lok di provision do lablo la dak jong si party do emergency maker thi unang pustame dolo langge so langang samda dolo di la dak kitchen stame dolo di lang misen la dak kitchen ta va hygiene lo la pen la dak jong si nang li dining hall chui pute dak dining hall nang chomi jong si room service nahi pute la dak provision do budi to di selak nang la we store room han hai stock adim han sala puna mangen non ke kir son sip bang hello di la dining pathi bodi la bang theng bang pong ke dining bang pathi pojo lang mesen lo glass fitting la lo da ko ananing kana phil ni tum na ke bang di la vai na ang song da ming na cameraman bihe kan ko la dak lo kan flong ni tu nai kat aprang niliput MDC mate kan nilik ta MLA mase ni tum bihe krang ko ke dak Guwahati na de Karbi Bhawan pen ka prek la dak la lip pen ke bang ya provision dak dolo vai na cameraman la bang ko pi room bang lo VIP room lo ta VIP room lo dak te si VIP dak ke double bed dolo yo yang senang tu family pen wangji donra pen wangji jirpo jirpi tum pen wangji mame couples le wangi pustame dak ke nal tum kapre kadim nam dera mena Karbia Bhawan nal tum wang no nam da jumpik la pen imena munit tum side lo la dak di la dak wardrobe dolo jo la son nak taksi la puda nang tum ani ngang sam jong si yo la dak ing tu mu chor lo yo pu building mu hatulit ha cameraman di dak yang jeng ani yang sam jong si sapi ni junji put dak ani yang sam ding ni ben da da lam se than me a view ta lang meu to wang na cameraman tak si dak bathroom ka do be basin sesin sab dolab lo washroom dolo di
jo tak kena dia cok oh jo da phone hakku phone lagi lidum bihe kang ko la hai phone men lo anang thon tha ok nang thon tha prang e online buga de lo po la so phone ya so phone theng lo mai do ning do no tu jin set to mai na ha mai na cameraman a jao jo la doctor di lifeguard dolo in case jong si pini problem pol la doctor jo ha kut teng la hello dia ha kut oh jo ni poso hang thế đi lại đồ lòng là bằng single room rồi đi là bằng single room rồi là hai single room đây đi nàng litum giống si đồ veg gì polo te nàng litum moment da rong pisa nàng than đồ giống si đồ veg gì polo te nàng to pharo krip ho nàng lo pharo krihini di pharo krihini an vet Guwahati rong supi long nàng tu mun chi tha nàng litum la bang kona so mona so tum long ninje det po hai bang da bepar non het tengkai lo ko anan ningkan ben ne bang bepar Guwahati rong supi ge na tum jong si hem tun jong si hadak jong si sid long le athema hem tun ke sid ke long a chances doi athema ta ke chief engineer da ho di officer atum secretary level atum CM EM MLA MP kota se hadak ke bang dolap pulote hadaga family mami ke su kyuni ta hadak si bang doji pulote nali tum jong si do thai be pulote dak Karbi Bhawan mai no nali tum pharo krini ge nali ge thang ta lo di na tum kapre hotel long na tum suri ke thom pinang nang AC room deluxe room te dak ke na tum pharo krini be pulote nali tum kang mo galang dang le chuji ta ning hang dak dolo hansrong handa dolo kang mo handa dolo pen interesting nang li tum Karbi o sumatum si dak ke kiru ge thai te la dak pen ko pisi ningang samse vida edum council basang si thabde ningarong do kami kareng nang do no te pine do di banga bas pun nang mim te idum dak list pide pus tami la dak ke iltum council si revenue long lo laga washroom lo di laga la puke wardrobe do lo aja lo di dan te kapre garum mai na cameraman ma tau cepat dik dan de jo la hakku ting lang building mo ke lapu lang dam sena jo lana ke jo Sri Ram Radha Krishna amor sidak dolo pen ladang nang paklang pojo jong sinalitum hapuan dona cameraman jong sinalitum jong si ani ang sama por adawa por jong si enjoy pulote dang ni no chair dolo jo lapu ke pu view lang no ha view dal paklang oi arum da paklang oi di lala dan te arlu lang namang labang e kopi room bang lo 301 di jo same rate lo di labang e la tum bang e rate ko anu la tum bang 25 do pute tak discount do tak anu pensi do jong si do wegi pute ni suri ni tapi munti da nalu tum deluxe room suri ni di hala general mate single room ke nali tum pharo krihini pen longpo sitame original red jong si bang kona sumona su bang pode suri hinira pharo phodi inkora pho di pharo inkora pho jong si pharo inkora pho jong si mena muni jong si difu nali difu ben mangji bate il tum Karbi long ben mangji polose nali tum suri ni pen ta long lok tai tame lang li rong pisa homen si contact nang po chingi ji than pado vek nang po chingbai nang po athe manal tum doji pupe nang booking pa me pomuni rang veden bang chok chelo lalo la pen la dak ta lang messenger na dak peri almira dolo la son dak si bathroom same jo lang tha cameraman paklang oi bathroom ta di lang ke so provision dolo di hong ke te ta fan da dolo jo pen lang ke chinglu ta ang song ta sop ta dolap lo da la da la karlon da jo baby miss senji di lala dak fan da hini da dojo fan da hini do jo kote cameraman nak paklang fan da do hini do AC da jo hakko AC lo da laga enta ing sampik da main na la bang 302 la ta isi nalo ma o la bang single room bus tame lang miu la dak di single room bus tame lang miu lang tha jo la pen la dak jo nali tum jong si view ta chilang ponji pute la so view da nali paklang pon thak jo cameraman di view da lang mesen pen hapuda view paklang nang ni cameraman phat paklang po di lang tang paklang pa minang jo dan jong sin autum
Sarpisa Bura Panda enjoy ji di poi pai Panda Guwahati rong supi ji pon len ji aning parongi Sirakhana do kelang adim do ason kiju edim do Guwahati ta si jong si Sarpisa Bura Panda aning parongi po pai handa pote dak man lin no di komami jong si couples kolote bang non pen mami risoi jang tum di aning chehang alang litum ta Guwahati nang juing tung du pote bang no lada thang therang nei phire nei adim eloi mena Karbi Bhawan di Asinali tum jang bathroom सब facilities dulu. As it is room मुखा के सामने लद्दाख के इसी security region ता लंगडम एरलो पर देली तुम के एमेना कार्बी तुम साइड लो आयम फी बांगनन के बांगा खाई लिस्ट पीडर में दीदी सीता में इली तुम staff ता कार्बी तुम साइड लो दा वही ना हु आंसों ना दो आंसों दा लंगा मंग दा आंसों दा लंगडा मंग दा Oh, jo, lapu. Nili pi hala suka kuping long lagi. Hah? Oh, Gandhi Jayanti mana Gandhi Ashram lah lapu ke. Oh. Ajo te lang mi tentang light tu plus flag India flag ini. Lang mi lah ajo tak kan ke. Oh. Lalu, ladang jong si peri na citeji bersama provision dulu lah. Nili pi lah bahari building tengok lu. Di. Tengok lu, lalu, lada ke malu ke duduk ke? Oh, laga live mesin tu ke di? Oh, dia lah puna provision lang lama. Hem te hem lo, gua ti rong sopi ke di? Kali masih belum hak tak ada main na. Hada Karbi long sor tu ke doji ning hang lang vedet, bate nang du dedet. Kaita Karbi Hemtun si dam rong ditilo ta hala dag mang ta chejak je di angke litum kapre ka dim si non ke boha ke do dam tum si kyong ong samel dum Karbi Bhawan mang ke kewang wede rason si litum thek pon long la si kopi pot ma pun la so puthak sine dum pini Karbi long lai pe samina hobri nang koklo la pen ke litum ke dag jurut pulote te bok pigan lo la da ke di Guwahati pen ke dag city ar lu nang lu polte Tebok itu commerce college pen nang parlu pelote di, nang gili lu, ladak paradise hotel duji, so opposite masih lah Karbi Bhawan no di, masih lah so Karbi Bhawan, angbong alom ke list pilo, sitame kopine katorado kau masih ciklo John Chong ne John Sirkep ne kopine karon pen, engkir klak, sami non bang ke puthot Karbi tumsi staff pen cenglok. Pen lada ka MP list ke na MP tu men jingki than se non mai Karbi tumsi pareng teng lo di lada ka menu teng polote da ke nali tum PPC menu ke longi ma polote lalang local chilen thali pharohini ra phokep nali tum long pode la ke anarlo an pen ajo an lo de pen ke broiler chicken ke pharohini fish thali ke pharoi sira phokep ek thali ke pharoi sira thongkep Mutton thali mange pharo fli, pork thali mange pharo ini ra phokep, extra chicken fry 8 piece local 150, lapen extra broiler ke 120 jo anam da zoom pick breakfast mange nal tum 4 piece puri and sabji lapen vuti nal tum long po 70 rupees pen, bread butter with egg and banana rupees 70 pen nal tum puri sabji lapen vuti boil bread butter egg lapen vuti lapen pengus tame lothes tame nal to ke men long pon podi adam jumping water bottle complimentary lo lage every room nal tum nange lut pencil ada ke water bottle bante lang kijuna lang di mineral water bottle nal tum complimentary pen long po lapen ke ladaglo la pork fries tame pharoisi pen lo ke cheng jo anam jumping nali tum jong si kapre ka hotel long sangdam polote na to har penangan anam na ente ji same da ka minuta me pick di hang chuji pa hang stala chutni me jo tanali jong si kichu ni hang bute ba ka moi kalang dang ni chita me thang ba me thang chutun ni hang tami jong chutun na sok hang the bang kapre ka hotel long adim le du putami son ke long ni de se me thang hotel long me thang ke claim ke dang me thang mun se de po jong si kichu ba pini gini ki upsi chui pini kalang dang chui ba pini gini karnu chui da sop ang ton itum tun pilapo jong si nali tum sarpia leng do koklo sielam lo no juni ju thom doji sarpia leng danang dun bai
ake sarong nang dun pote alang tungke kipi kang moi kalang dang chuji pusame nali tum ning hang chutun me kitchen ke lage free lo nali tum han di muthe nal tum la rong pi sang pen jingki nang po la pen ko pipi lo facilities facility ke lai lo ada breakfast do po hai lo non ma kena tu staff bang non ko bang thom munita kom hek lang mati manager ke manager non ko ke avelang na posendel bo mi tum si oke ladak jong si karen pin dam ju pote facilities karen nam jip te generator do karen dam te generator mata sama do le karen dam dia ting yo karen dam te la bang phet po ona ma me jong si exam ke tok ji student atum jong si di exam tok ji adim avedelo porote la tum handa ko pine adora dam ko pine dhorok irui bag doji ba 5 din 4 din ba 2 din doji pusame la tum han ko pine akirap doji ma do ni tum diskon pidu nomom son ni to se ani 5 din 6 din ba son ari ke ong do tin tum diskon do hala arum jong si arum 15 are 1200 pen da ko mola bill kichu jong si ari ding do tum la data ko diskon do ande jong si kesu ke chelang pine pusame il tum ke karbing long ben wang pik pik ma dia prang edi porote na sono la isibelo ke amu pen thanu ke la charlie ko son mala tuman na sona ting sila ke su thona son diskon do po te na lirong na ni harwat so harwat kania rong pirong nalimen ko sama ke sarjinong rong pi ate bad baki tung ke amen ko son son rasen phangchu lage bakpania sor lo te ke langjon inki no to difutar lang so mongol singin ti tenal tum ke kechu ke jun dang malo he te koson lo nal tum bai nong ke na tum che lo te bai nong ke dak sinang pi bom lo bai do tum si same hajira porta puribo puri nong ko ani silong pharu sibat puge ya gali kali itu mange amalo te long nang po ni tum bunit do be sini lo itu man ke bai nong ke long nang ko ma de munit do por lang ni tum mange hem maintenance pen check lo te car kok pine ka do be la rooms service ka do be angtan muni tong wang mang manang tum anatum tang muni do car kok letrin safa lai ke sweeper do ada pate ada pat baji syariat nang le lo si kupilo nang li karbing long arada tum han ki puji ateman il dum ke hemtun long si hemtun simon eti lis pidet puma karbi bhawan ke wang vedet son si li tum thek pon long pode nang li tum nang li hin ben pilo chuning ri ni li hin men chini reng tum ke la lo lis pen en patame me thang mani sai de lo ke me thang mani si en lo ke asi bango do son dak chonang ku pi manang li tum ki chui na ning hang hemateng lo dak nane hotel long du patame hemas son ke long li de me de kichu ki jun patame dak hemateng lo nang li room si chupu patame room ja cholong lo ba room ong thon ko room nong thon ko do lo facility ke lai lo ne tum karbing long life pen same rong pi sang ho phangchu sang ho la pen ala ing ti sang lo di alang litum bang athom phas same churu lo di alang litum la an chipaning ding athe mail tuma bepar beha punon ilitum vorengang hoy ke choklem dun punon private company punon ilitum chipaning ding nang ilitum hempen chi osi comfort zone ben ilitum na hempen nang bar nang ji porote ilitum sikai si hini pe same dak pen ilitum pangrum bona po la pen aim pu bana papathi thite nang po la sona rasi rong pi sang bana churu la alang tuma tim bana churu lo alang litum customer hol penang vedet guest ang vedet pustame alang litum chipaning ding pen kelang cari dun pen baidu tum han di alang litum handa kacirap dun na son lo alang litum same alang litum handa kerul sini tum karbing long live same tuning dilo na litum karbing long pen kewang di jasemet NC Hill pen punon di Mahasau pen punon angtan sonapura karbi tum punon di Lukhimpura karbi punon Arunachal karbi in case na litum jong si Guwahati wang pulate na litum place hemtun jong si sidlong le det pute hemtun ke na litum ninghang le he damri bupeta hemtun jong si asida vedet bahadak jong si anam di ong muchot pendang nam jum muchot pute dak tamang tame temen dak tai litum karbi tum si chipareng tenglo list ended pustame litum I'm pu ke litum karbi marlo la pena stam mata karbi marlo la se karbi bhawan ke 50% of revenue ke litum council si long lo la si alang litum handa churu lo la se churu lo cameraman phanstame ami bortoman ahisu itia karbi bhawan loi guest house fooding and lodging ইয়াৰ আপোনাৰ কন্টাক্ট নম্বৰ আছে 9854339934 আহক এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ এইখন বিল্ডিং হৈছে আপোনাৰ পাৰ্কিং লটছ পুৰা স্পেচ ডাঙৰকৈ দিয়া হৈছে স্পেচ পুৰা ডাঙৰকৈ দিয়া হৈছে ফুলৰ বাগিচাবোৰ এনেকুৱা আপোনালোকে দেখিব পাব
আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ ভূপেন্দাৰ পৰ্ট্ৰেটছ আছে এইটো আপোনাৰ বিহু ডেন্সৰ পৰ্ট্ৰেটছ লগতে আপোনাৰ কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল ডেকা গাভৰুৰ ফটোবিলাক আছে ৰিচেপশ্যন হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ এইটো আপোনাৰ ইনগ্ৰেশ্যনছ অফ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অফ কাৰ্বি ভৱন এট শিলপুখুৰী গুৱাহাটী আপোনাৰ কাৰ্বি ভৱনটো 1960 বা 1950 চনতে বনোৱা হৈছিলে কাৰ্বি ভৱনটো কিন্তু এইটো আপোনাৰ আকৌ ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন মানে আগৰ পুৰণি বিল্ডিংটো ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হৈছে তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ ইনগ্ৰেট কৰোঁতে আপোনাৰ শ্ৰী খৰচিংটি অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ HAD গভ অফ আছাম ইন প্ৰেজেণ্ট অফ শ্ৰী তুলিৰাম ৰংহাং অনাৰেবল CM কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল আৰু ডক্টৰ মানসিং ৰংপি অনাৰেবল পাৰ্লিমেণ্টেৰী ছেক্ৰেটাৰী গভ অফ আছাম অন 22nd May 2015 চনত এই বিল্ডিংটো ইনগ্ৰেট কৰা হৈছে ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কথা কৈছোঁ আপোনাৰ পুৰা পাৰ্কিং স্লটছ এভেইলেবল আছে চাওক কিমান ধুনীয়া জেগা এইটো চাওক আৰু ইন কেছ যদি আপোনাৰ কাৰ বাহনখন যদি বোকা হয় বা গাড়ীখন যদি ধুম বুলি কয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত প্ৰভিজনবিলাক আছে পাইপ আছে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপুনি পানী আপুনি গাড়ী ধুব পাৰে বলক ভিতৰলৈ যাওঁ বলক ইয়াত আপোনাৰ CCTV মনিটৰ কৰা হৈছে CCTV আছে আৰু আপোনাৰ এইটো লিফ্টত আপুনি যাব পাৰিব ইয়াত ফায়াৰ এক্সটিংগুইজাৰবিলাকো আছে ইন কেছ ইয়াত যদি কাৰেণ্ট গুচি যায় জেনেৰেটৰ প্ৰভিজনবিলাক আছে আহক ভিতৰলৈ যাওঁ ইমান ধুনীয়া পৰ্ট্ৰেট চাওঁ কাৰ্বি নৃত্যক মানে কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল ডেন্স ফেষ্টিভেল সময়ত ফটোখন লোৱা হৈছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে পৰ্ট্ৰেটত বনাই লৈছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইটো চাওক ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাব এনেধৰণে পৰ্ট্ৰেট আছে কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেলটো কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেল সময়ত তোলা ফটো এইটো চাওক ভিউ কি ধুনীয়া ভিউ বলক ভিতৰলৈ যাওঁ বিহু নাচনি ইমান ধুনীয়া ফ্ৰেম তেনেকৈ হেৰি চাওক পুৰা ট্ৰেডিশ্যনেল লুকছ দিয়া হৈছে এইটো আপোনাৰ থংনংবি লিফ্টটো ইয়ালৈকে আহিব এইটো আপোনাৰ ওপৰলৈকে যাব এইটো হৈছে আপোনাৰ মথেংপি পৰ্ট্ৰেট এইটো হৈছে আপোনাৰ অফিচ ৰুম ধুনীয়াকৈ সজাইছে আপোনাৰ ফি কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত আছে আমাৰ ফি অভিনেত্ৰী এইটো হৈছে আপোনাৰ ৰিচেপশ্যন অফিচ ইয়াত আপোনালোকে দেখিব ন ধুনীয়া পৰ্ট্ৰেট তেওঁলোকে বনাই থৈছে ন চাওক ইমান আহল বহল ইয়াত আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ভগৱানৰ নামত চাকি জ্বলাব পাৰিব এইটো চাওক ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিউ দেখিব পাব ৰাতিপুৱা হ'লে কি সুন্দৰ ভিউ চাওক ইন কেছ যদি পেপাৰ ৱৰ্ক কিবা কাম থাকিলে আপোনালোকে প্ৰিণ্টাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব এইফালে আপোনাৰ ভিউটো দেখিব পাব কি ধুনীয়া ভিউ চাওক বলক ৰুমবিলাক অলপমান ছাৰ্ভে কৰোঁ ইয়াত আপোনাৰ ৰুমৰ চাবি 201ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে 310লৈকে আছে ইন কেছ কিবা এটা ইনচিডেণ্ট হ'লে ফায়াৰ এক্সটিংগুইজাৰ আছে ইয়াত অভিনেত্ৰী তেওঁলোকে কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছত ইমান ধুনীয়াকৈ ফটো এইবিলাক চাওক সেইটো হৈছে আপোনাৰ ছিংগল ৰুম ইমান ধুনীয়া আপোনাৰ AC আছে ফেন আছে লগতে আপুনি হেংগিং কৰিব পাৰিব কাপোৰ কানি লগতে আপুনি টাইম পাছৰ কাৰণে TV আছে ইন কেছ আপুনি যদি খানা পিনা অৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ৰিচেপশ্যনৰ লগত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ৱাৰ্ড্ৰববিলাক আপুনি কাপোৰ কানি থ'ব পৰা ৱাৰ্ড্ৰববিলাক আছে আপোনাৰ এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া ছিংগল ৰুম হ'লেও আপুনি ইয়াত 1500কৈ পাৰ নাইট যদি আপুনি যদি 2 ৰাতিকৈ থাকিম বুলি ক'লে আপুনি 1200 টকাত পাই যাব পাৰে যদি আপুনি মেনেজাৰৰ লগত কথা পাতিম বুলি ক'লে ইয়াত চাওক কি ধুনীয়া পৰ্ট্ৰেটছ কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলৰ সময়ত তোলা ফটো এইবোৰ আৰু ইয়াত জাম্বিলি কাৰ্বি ট্ৰেডিশ্যনেলৰ যিটো জাম্বিলি থন বুলি কয় ইয়াত ঢোল আছে কি ধুনীয়া চাওক এই ভিউজটো এইফালে গণেশৰ চাওক ভিউজটো আপোনালোকে এনেধৰণে সন্ধিয়া হ'লে আপোনালোকে ইয়াত বহিব পাৰিব চাওক ভিউজটো কি মজা ভিউজ আহক ভিতৰলৈ 202 ষ্ট'ৰ ৰুম
এইটো একেই ছিংগল ৰুম AC আছে ফেন আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ডিলাক্স ৰুম এইটো আপোনাৰ ডিলাক্স ৰুম ইন কেছ আপোনাৰ যদি আপুনি থকা অৱস্থাত যদি আপোনাৰ আলহী আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত বহি আলোচনা কৰিব পাৰিব চাওক ছিংগল বেড এটা লগত দি দিছে এইটো আপোনাৰ ডাবল বেড AC প্ৰভিজন আছে AC আছে ফেন আছে আপোনাৰ ৱাছৰুম আপোনাৰ গৰম পানী কৰিবলৈ ব্যৱস্থা আছে মডাৰ্ণ ফেচিলিটিজ চব আছে ইয়াত আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি সন্ধিয়া হ'লে ভিউজ চাব পাৰিব চাওক কি ধুনীয়া ভিউজ কি ধুনীয়া ৰুম এইটো হৈছে আপোনাৰ ডাইনিং ৰুম এইফালে আপোনাৰ হৈছে কিটচেন ৰুম ইয়াত আপোনাৰ VIP বা গেছৰ কাৰণে বা খোৱা বোৱা থালিবিলাক খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড তেওঁলোকে এনেকৈ সজাই থৈছে